Sering gula mangki. Gula neka gula saja aroma. Namun selain tak uning. Biasa na bukan puk neka ketika pengajian amponyo suwe enyak banyak goreng. Aja hahaha kakek bu. Gula tempo na acara mas neka. Pahi bebe anak. Masa gula bidatu bah bidatu hadirin hadirat muslimin. Bekanang, otak bukan bidatu hadirin hadirat muslimin. Kanantan hadirin. Ya dai hadirin hadirat. Kula depak karo maju bakun kira pikiran alhamdulillah. Cak dengan tak nyari king yang kak ego. Cak gelak. Benih tak oleh nyusuwe. Mangkana tak sosok na caan ang bian ni nangkin nyoso. Sebab Roma tak mungkin ya to de sosuwe. Kan sampean ngibe benemben. Catur kadang ipa nga alaben. Coba der lah coba buka. Aduh, cak kero ego. Beni urusan tenyeng kero ribuk. Sing abes di beni mah rumah sampean. Cak tengin-tengaki bulan sekero. Mun si tenyeng tade make sekero. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, guru batan kaula juga guru pada ajunan, sekesempatan mungkin hadir dekat di tempat ajunan semulja Kiai Soleh Mardian, ajunan Kiai Mashkur Mahfuz, ajunan Kiai Subairi Soleh, ajunan Kiai Muhammad Khosin Soleh, ajunan Kiai Haji Sakibul Khair, Kiai Haji Mukriyadi, Raden Kiai Abdul Mukid, Kiai Zainal Abidin, ben seteja guru-guru ngaji selain sehadir saat mungkin, juga jajaran tokoh masyarakat, ajunan Kiai Haji Fauzan, Kiai Asimuddin, Bapak Suliman, Kiai Jauhari, Kiai Haji Saisin, ben seteja para sepuh, bini sepuh secara istimewa pemangku desa Dumpo Timur, Kika Dito Bapak Romli, terjugan kepala dusun Pacegungan Bebe Bapak Solihuddin, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir dek keseteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah sahibul hajah wa sahibud dakwah wa sahibul manzil. Kika dinto Bapak Imam, Bapak Samhaji, juga Ibu Hayati,
Sekesempatan makin abadaki acara haul yang ketiga dari almarhumah Hajjah Nasiyatul Jannah binti Adnan. Bententonan seteja almarhumin almarhumat meskipun asmana tak tulis secara rinci. Kalau ben perpangkian mangken insyaallah pada papadeng ko pura selamat sareng ajunan Allah. Terjugan benih cuma dari keluarga Bapak Imam, tapi seteja keluarga kaula ajunan seampun seteh. Kalau ben perpangkian mangken insyaallah pada pecrah, insyaallah pada selamat. Ben samu ke kaula ben ajunan seki tak seteh kak dintoh. Sareng Allah pada pateti orang sepecrah seontong ketika bingkengan abah lidak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhil mahbub Kiai Ahmadi seasarengiten gula dari bara. Alhamdulillah dan gula ni berangkat kelak pokol belu istiwa. Jadi tak langkong nyuun saporah manabi de pangten gula de kak dinto lambat. Dan gula manabi ko tuda pak atau berangkat sebelum kol belu kak itu terbentur compok karena gula malam manika depak ke compok ni ke pukul 2 ben rata-rata pun malam sekak dinto dan gula depak pukul 2 depak pukul setengah telok depak pukul 2 pas pagi ni ke biasa nak mangki tamui salah setara deka pah ngurengi tokang alako jadi barakat kol belu istiwa ke dinto ampun lah semua laku jadi tak langkong de ke ajunan seteja menabitan gula de pang de kak dinto lambat ajunan nanti dentean un seporah. Aslinya benih gula saya lambat keng sampian sekak kantong ada kelu. Kol beto. Iki tapi ten gula emud dek kersitung tebunah ajunan Gusti Kanjeng Nabi al ajru bi qadri ta'ab kenceran kak dintoh iokor dari melarat dari banyak ang bektoh. Jadi sajian abid bedai kak dintoh kencerna tak pada ben sesekecek. Iki benih cuma ni kenapa saus pokong palah lakon nyiksaan kak ditu kencer na benyaan. Makanya ini lembab masalah hadis Jumat ni kak itu buaki bi Gusti Kanjeng Nabi. Malaikat ni kang absen dek ke orang sita bekir semangkat ki kulaku. Jadi amole sopu malaikat ni kang ngamba masjid ngamba orang semangkat Jumat kak disah. Makanya kencer na kan tak pada. Si datang semua laku kan pada ben onta kan ni gua. Datang boleh si budian kan pada ben ceren. Sebudian boleh sape, sebudian boleh embi, sebudian boleh ajam, sebudian boleh telur, dibudian aja taman cok men telur ala tada. Ya mun datang laule saraka adru tak nyepo. Mun telur ala keluar kapi kak. Jadi tak pada kencer. Jadi sing adaan insyaallah ajunan bugela gak dintos si datang dak ada kencerna cek rajana. Kor cek agurunggung. Mana gurunggung tapi insyaallah punten. Karoni bin ing bek semua kira pikiran begelak makan apa yang kepai tak kok beda ngagili bulan bek semua. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mungkin gak dinto acara haul hadirin. Sepertama haul kak dinto artinya setahun. Dikedimin seperti pada Pak. Ma maknal haul ni ke setahun. Makanya bab zakat mun beda orang andi emas depak sani sop bendepak sahaul napa sahaul nikah setahun jadi mun beda orang sete oleh setahun pas beda aki acara kak dinto nyaman haul ben haul kak dinto kalako bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa napa gula mak perlu madepak karena mungkin mun daerah keberak nikah ada pernyataan dari ulama daerah Benggalan bahwa haul gak dinto bid'ah gara-gara haul kata ikhlaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul ni kay ikhlaku bi Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Hadis sahih. Sebutaki nang Sahih Bukhari. Sa acara tagak dinto Siti Aisyah. Rajin Gusti Kanjeng Nabi. Katina pa pun Siti Aisyah, Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari wafat Siti Khadijah yukthiru dzikraha wa rubama dhabaha syata fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah. Nabi Muhammad setiap kenging setahun dari wafat Siti Khadijah Kanjeng Nabi nyambeli embi ni kebi Kanjeng Nabi etokil epani kenian hadirin. Terus pah ecer-cer bi Gusti Kanjeng Nabi beki dak kata tangkeh sambil Kanjeng Nabi acara taka bukusna Siti Khadijah kanat kada wa kada sampai Siti
ai sagak dinto adabu nang hadis nikah maghirtu li ahadin min nisa'in nabi maghirtu li khadijah sengkok je tak teman tampuruan dek kebini na kanjing nabi se odi pada na sengkok tampuruan dek karaja na kanjing nabi sampun setes anya Siti Khadijah mak sampai tampuruan saking dari seringah cerita aki ka bagusna setiap setahun sadekai nyampi lagi embik saben tahun bi Gusti kanjing nabi erbai cek pon kantong maka nabi orang kona pah eten terbe ni kemalamun lambek benih setahun sekalian pun malam Jumat lambek ni ke guru ngaji ya trenase ben cukup ajem lambek kula ki nyapok lambek ni mun malam Jumat guru ngaji ni kata usaha tanah apa pun bangken mun pah guru ngaji tak anak malam Jumat kepa aja macam ada apa-apa makin lambek ni ke beda istilah reba hadirin reba mainnya main reba polan saya mater ngarep dari bebe gua ki ngarep dari anak ngarep dari kompoi ini makanya biar lambek peh nyamai reba beda lambek teti haule ke beda teti setiap setahun ni ke beda perkara seekalaku bi ajunan Gusti kanjing nabi untuk Sayyidatina Khadijah sampun wafat bahkan dengan hadis selain kanjing nabi setiap ala kulli ra'si sana kanjing nabi setiap saben-saben koncong setahun akhir tahun kanjing nabi kak dinto entar dek ke kuburan syuhada Uhud nikah haul hadirin ya keng mun seesari hadis kanjing nabi ngunceng tero beda korsena beda sound system mah pah beda grup hadrah apa nyaman nikah at-taqwa ya mungkin sampai kiamat kurang 2 hari tak ada hadis makanya nabi hule ke beda iman kak diman saya kocak ngiring kanjing nabi nikah hadirin maqasidus syariah maksud seekalaku bi kanjing nabi ini kenapa nikah kocak ngiring kanjing nabi ajubaan orang pajagungan bebe tentang ajubaan asarungan bid'ah tak norok kanjing nabi punten kanjing nabi ajubaan ni maksudnya nutupen aurat jadi ajunan kor nutupi aurat ni ampun ngiring kanjing nabi ajubaan ni oding padang pasir makanya simpel pajagungan bebe ajubaan mari ajubaan pah ngare kan sebit juban aja jelas engki kanjing nabi ada ngangkui telo gerigi gula ajunan ngangkui lemak bid'ah punten kanjing nabi ada telo gerigi ini kaca pun ulama nunjukake ada kanjing nabi sakoni jadi ajunan make sa lema gerigi mun sakoni nika ampun norok kanjing nabi ini ngangkui telo gerigi seeder ni ka kormah seeder ni ka roti pajagungan bebe ngan merongki ngakui telo gerigi bang urip tak mare iya pamireng erok senika nika ampun ngiring kanjing nabi sepenting daerah sesuai hadis nahnu qaum la naqulu hatta naja wa idza akalna la nasba kami itu kaum tidak makan kecuali kami lapar dan ketika kami makan berhenti sebelum kenyang nika lorok kanjing nabi meskipun lema gerigi makilah sampean ngakui telo gerigi mun satalami kedua gemet jelas iki jadi nikah ikalaku bi ajunan Gusti kanjing nabi hadirin sedekah maca aki Al-Qur'an gak dinto hadirin nikah ipakon di Gusti kanjing nabi iqra'u yasin ala mautakum maca akina yasin sampian de orang sedena sampian jelas ekeremeh tahlil la ilaha illallah pah ekeremaki kaseseta nikah ihda usawab nikah itu buaki di salah satu kelompok di Indonesia salah satunya yang dikenal dengan Wahabi ngirim la ilaha illallah dek ke orang seteh kak dinto tak depak seada bunyi ke Wahabi kak dinto yatas etoro Ibnu Taimiyah sareng Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ternyata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa ada buaki napa demuna Imam Ibnu Taimiyah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu siapa orang semaca la ilaha illallah pah ekere maki dek ka mayyit maka la ilaha illallah kak dinto manfaat benda pak kencerna dek ka mayyit saya rasa ada bu Imam Ibnu Taimiyah kak dimah neng kitab Majmu' Fatawa sementara santri namangken Ibnu Taimiyah pak ada buaki tak depak jelas sapora kula nikah engki dengan nikah pengajian kak mangkan bitan kula kutu kebala makle kula benajunan nikah makle tak mang karena mangken Bengkalan nikah mulai berde setak ndak tahlil hadi Bengkalan kiai Bengkalan mun Mekasen
tek ngetek nah. Muni Bengkalan terang-terangan tak tahlil bid'ah tak amolotan bid'ah. Nih kamu ni terus aki bahaya hadirin, mun terus aki bahaya. Makanya ten kula perlu madepak. Jadi ketika itu buaki cepon ki guru. Sekelompok golongan salah satunya Wahabi menyatakan kalimat la ilaha illallah ihda'us sawab kering mati tak depak guru nak ada buaki nang kita fatwa ni ke depak. Terus Wahabi tak kesokan akunut karena kanjeng Nabi tak akunut padahal guru na Ibnu Taimiyah dalam kitab pakak dintu adabu kanan Nabi yaknutu ahyanan walam yaknut ahyanan kanjeng Nabi nikah ketika sopu terkadang akunut terkadang tak akunut semakin akunut eka bela bid'ah masuk neraka. Jadi dan gula perlu madepak bahwa saya kelaku ajunan kak ditu punten bededa sada saja cek mang tak usah terkobater sateja saya mau segala kencerna depak dek kesesete kalaban sampurna hadirin. Dabu la ilaha illallah kak dintoh pada pak bahkan di ulama itu buaki bi ghairi ayyang kuso ajrofa ini kalau tanpa ngurangi kencerna orang semacah. Jadi beni empian saya kocak ngirim kenceran beni sampian macam bah kencerna kirim aki sampian tak melo beni bi ghairi ayyang kuso ajrofa ini tak ngurangi kencerna semacah ajunan semacah la ilaha illallah beri kenceran 100 kirim aki 100 dek kesesete kencerna sampian 100 ni kata luang hadirin. Amin kok kak cengeng jelas ki jelas yang ada di Bangkalan nih kepaham-paham yang beredar makin isu si benyaga dintoh beniking itu urut bi kiai Bangkalan tapi tak kesokan tabayun ya cek basul masail tak kesokan. Cuman ketika abidatu ni selalu ada bu, ya cek tabayun tak kesokan kiai. Di ulama Bengkalan toman ekirimi sorat diajak berdiskusi musyawarah secara terbuka tak kesokan kiai. Jadi benih kayak itu orot. Makanya gula eman gak di mana abidatu selalu akan tersenikah. Apa? Akhirnya kita gula jelas kala. Jadi nggak boleh izin nak, bahkan ada orang ah. Seten punten saya Bengkalan aman, insya Allah tak kira masuk kak kantoh. Munten gula ampun madepak, mantir bi Allah salah betul. Masalah yang urusan tak kasokan atahlil ben tak kasokan akunut dan gul eman kak diman selalu ngebela hadirin ahlus sunnah wal jamaah bakal masuk surga Wahabi ini bakal masuk surga gula selalu ngebela Wahabi ini kan kaderin tengah tidak kok keluar dari kanjeng Nabi maksudnya makanya gula ngebela Wahabi ini budian masuk surga NU ini bakal masuk surga ahlus sunnah nikah Muhammadiyah bakal masuk surga gula sedih ngebela karena dari hadis sataftariku ummati ila 37 firqah tang umat jebudian bekal ape 1 polo petong polo telok sateja masuk neraka illa wahidah kecuali situng pasir situng ya Rasul ma ana alaihi yaum wa ashabi saya kelaku engkau ben saya kelaku tang sahabat sisitung gak dinto beni pah kutu gula ben sampian sisitung gak dintong ki ahlus sunnah wal jamaah orang jempoh pacegungan nikah terus sisitung nikah termasuk ya Muhammadiyah sisitung nikah ya termasuk Wahabi jadi beni pah nikah telok pasti selamat ngitung selain benih mangkana kula eman gak diman ngebela tore masalah yang tak pada pemahaman masalah gak dintoh sepenting benih masalah akidah sepenting benih masalah ilmu mun cuma masalah fikih kau leben ajunan pita benih cuma semangkin madhab seempat ni kata pada pendapat hadirin keng mun bede sing ngocak bejeng tak wajib tok ce tak gak mun karo atahlil tak atahlil konot tak konot ni kapunten hadirin tak tetilan jalan masuk neraka makanya gula ngabela tore tak usah saling acuba aki makle gula ben ajunan kak dintoh ate tak kotor jelas saya kasokan atahlil ya tore saya tak kasokan tak apa tak coba nang nengi compoong saya atahlil deki oleh berkat mulai na pentakan nyaman kun rukun sini mungkin apa mungkin lebih makin ni para pelian boleh man kaman selalu ngebala tore sekecak aki gula benajunan bekal mengalami pesta demokrasi saya ngak cak atokaran pada tahun 2019 ni kehadirin berdesa atokar sampai setahun berdesa agaristana cungjak ni keentanan bahkan sampai berdesa acarok 2019 bahkan sampai berde kasus laki bini atelak gara-gara laki bini ni tak berde pelian laki namile wo bini namile wi atelak gara-gara tak pada pilihan ya tore pilihan tak pada tak panapa sepenting sampian saya rasa pele tore pele na sampian ojuk pele na sampian alam pele na sampian sanjung keng pele na orang coba aki makle ati ni ketak kotor hadirin
Jelas? Ting sampean alam patengki. Pada menreng ngocol lajengan na tibi solor patengki king dingoreng campet. Ya tore. Tak usah apa, pulang tak pada. Tak usah atokar kuna malah ngebele. Mun pah atokar bentatang ke gara-gara presiden ini termasuk benih kerorogi, korpina rogi. Pah tege tak nyapa, tege tak sarmo, tege tak entar. Saya kemoso, tatang ke. Saya bela presiden. Pah teti presiden ambian saya bela kesah. Kuleben sampian ku lekuk mate. Billahi presiden tak kira nyande. Tatang ke saya kemoso ni saya ngalia kilo benga kopur na kuleben sampian. Jelas? Saya ngosong mayit tatang ke saya kemoso ni kalau. Saya ngalia kilo benga kopur na tatang ke. Mai poro pa tatang ke ni ka. Sementara tatang kini kayak tanya aki ilmu kopur wa ma ikhwanuka siapa ternyata nak kakek ajo besar menteri tatang kini kamu so kapi presiden beda wa ma presidenuka beda pertanyaan senika enten bong tempo nam si musim nih mungkin buntan nih benih kikir kak keng muntai apa gaje gulem biar nih kata kuat saren tidak langkung benih keng nyentak nih benih mungkin lo habidatu hari gulem sambian tak kau kalau anda suka aki masuk abelian. Jatuh karan bentatang kemalia tak rogi. Ibu dia nyampit. Bau. Jadi ini ke benih yang nyentak gula benih ni. Gula kalau bidatu lah karena pekerja sini kak. Mak lihat tak ngantuk. Terbi Allah pada selamat. Terbi Allah pada bercerah. Maka saya ngak haul kak dinto hadirin. Tori cek pailang. Masalah yang urusan raja kini bisa beda pengajian. Ini kata masalah, tak bisa para raja kemampuan ngonceng orang 10, 15, para guru, para kiai kita tangke. Ini kata pernah apa hadirin. Jadi sepenting kau leben ajunan cek sampai tak adu aki orang seampun sete. Mantir bi Allah kau leben ajunan, betul orang sebisa aja ge. Panapa seampun laksana aki jaga ben iklako. Sareng ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai depada kau leben ajunan mangken sehingga kau leben ajunan pecrek sesete kak dinto bekal selamat amin Allahumma hadirin apa napa orang sete ni kami perlu ikhlas sepertama orang sete ni ka perlu ikhlas haul kak dinto manfaat abeli ka seudi kada jadi sebelum abeli ka sete abeli ka seudi napa manfaatnya nak foto sing hole orang sepo seampun sete maka nak foto gak dintoh yang cup ngabek tidak ke orang sepo hadirin jelas ini makanya si tumbek to beda si sahabat dari Bani Salamah kanjeng Nabi ketika along-kulong ben para sahabat dari Bani Salamah rabu pah mator ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima ya Rasul beda kelakuan ngabek saya bisa kelaku bi anak ketika orang tua ni keampun sete mun reng tua ki odi gempang alaku bagus nih kah mun soro mangkat mun eko cak ngeneng cak alaban cak masake nikah ngabekti ketika ki odi reng tua sete ya Rasul hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima reng tua lah mate beda kelakuan bagus si bisa kelaku ki bisa ngabekti ka reng tua si mate sini kalau bahasa nah kanjeng Nabi aja wab beda jadi anak ni ki bisa apapun ala kau bagus dak ke orang tua seampun saja. Sepertama, as-salatu alaihima tua aki. Senomor dua, wal istighfaru lahuma nyuon aki sapora. Senomor telo, wa infadu ahdihima terus aki pamintan ring tua lambe ki odi. Ring tua lambe aja bu. Saya ngak cong ya, tanah mur temur de ding aleng liak ke bayi Romadina, tanah siberen boleh ding kakang cek balik kapan mate. Nika termasuk infadu ahdihima cong tang kompoi sidak ngudeen jena bikok tro pamundu ke Banyuanyar pah sete mbah maka kompoi ini kesabek ke Banyuanyar nika termasuk infadu ahdihima jelas kenapa boleh wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima sampung boleh naring tua sesete lambak sesete ini kan biasa ampo andi boleh sampo yentaren ujau roh kak dim mas ampo yentaren ring tua sete sampung hadirin kak din tu macumper orang sepo sampun sete nomor 5 terakhir wa ikramu sadiqihima muljaaki kancana sesete ring sepo ni kan biasa ring sepo andi kan cakrab emalau emade je ematemur saya kan cakrab sesete muljaaki kak din tu mabunga orang sampun sete nika beni tu ki boro kan karena senika
Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Lakona se odi ni kebi Allah papadeng dek ka orang sesete hadirin. Orang sesete gak dintoh padengan ben kula ajunan ningali dek keluarga. Makanya setiap lakona se odi pangki bi sesete sehingga ketika pengatron sesete gak dintoh etrosaki sesete ni kecumper bunga. Ketika sesete gak dintoh andi kanca-kancane emul jaki sesete bekal bunga. Ketika sesete gak dintoh andi bala jauh sampung sesete ni kecumper alam kubur. Nika benih zikir nika keng kalakuan si macumper mabunga termasuk ngabekti dekat orang sepuh ampun sete. Karena setiap lakuna si odi di Allah Subhanahu wa taala papadeng kawela dekat orang ampun sete. Karo gula ajunan setak ningali ka orang sesete. Sesete nika uning sateja kasih terjadi dalam dunia nika. Bahkan ten kula teman mangki ilmu situng keterangan kitab sampai orang mati nika uning. Napa boleh kaan ang ben ka kompoy ya andi koceng ibung kono koceng ani kajak mati legu cak mati duman mereng mati ni katokang enggak napa boleh ka anak ang teti mangken almarhumah ibu nasiatul jannah kadin to ning sateja ka keluargana ben keluargana ni kasese teu bila ni kay pangki kapi paringi pangauningan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala jelas bon teti haul ni pertama untuk ngabek tenah anak karing tua ser sing holen dan kula kita abahasa yang tua selamat napa punten geluh abahasa anak sing holen maka anak kadin tu tulis ngabekti hadirin amin bahkan dan kula mangki keterangan yang situng hadis tulis sering al Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Ibnu Sirin saariwayataki keepon kanjing Nabi mun bedenak kanak terek ka karing tua ki oding masake sampai kamate na ta atoro ocak masake karing tua ring tua mangkin sete minta sapora tak bisa dek remah carana mun bi anak itu aki pas iya holen maka anak seterekah selangkah sekurang ajar kering tua nih bi Allah tak tulis anak terekah tapi tulis anak sing bekte dek remah hadis perhatikan kanjeng Nabi ada bu senikah innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin beda anak kurang ajar karing tua langka karing tua masake karing tua tak atorok karing tua sampai ring tua na sete si anak pakun taau be pakun terek pakun langka minta sapora tak bisa je bapak benembuk lah mate fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima keng kapan mate ring tua dua ni kebi anak pah itu aki tak ambu iya oleh saben tahun dek remah cak pun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin maka anak sedereka ni kalau tulis anak terekah tapi tulis anak sing bekteh polan ki odi makin lagi odi yang tak bisa mabagus polan ketika mati bi anak ni kaki itu aki burung si tulis anak celaka tapi iyo berarti anak si becir sareng Allah amin cang siapa kana cang iya gila cang pengajian tat holil maka ki odi ing langka maka ki odi ing masake korban mati dua aki kocang tulis anak ngabekte oh ya munda iya kana mayu pong embuk ki beda teng benteng aki gelu eko kapan mati ku lekuk pas le beni sani ke maksudnya ku leben ajunan saya tak bisa minta sapora secara langsung beadu tu berjalan untuk membecek punten kalau bencara iya leben itu aki beda ben mangken kak dinto kau leben ajunan ki bisa tulis nak foto se bagus ben ngabekte ka orang tua amin amin Allahumma pon jadi haul nikah faida ke seodi tulis ngabekti karing tua se nomor 2 sesete kala ben iya khole ka dinto pah pasalamet sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin magana mangkenten kula bengal nyakseen almarhumah ibu hajah nasiatul jannah ka dinto pasalamet sareng Allah yalam berzah hadirin amin nika baca nika banyak hadis nika ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum nang hadis selain irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah sedekah maklih selamat malabab masalah sedekah nikah nang hadis lain ittaqun nar walau bisikki tamrah takwa sampean ka neraka meskipun asedekah sasebek kurma sedekah aki bisa tidak dengan neraka napa boleh pas satanian ni keberkat ecer-cer ke sampean batak selamat sasibak kurma hadirin sasibak kurma sedekah ka orang mati otak ka abang tibi otak sedekah ka orang lain ni ke bisa mati dengar dari neraka sasibak kurma bisa macelep ka sesete sasibak kurma macelep napa boleh pas satanian ni ka maka gula bengal nyakseen
Ibu ni kan makin benih cuma celep, kumikil makin. Jelas ya? Jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng sini hadirin. Tore. Keng ulama ada bu. Ngahole kak dinto se paling pokok. Ngahole ni ke se paling pokok. Ben paling kutu ijaga. Kalau bencara nak foto kak dinto aja ke ibadah ke Allah, aja wi maksiat ke Allah. Ini ke se paling pokok. Cepon ulama. Anapa? Karena mun hole ke setahun sekalian. Sementara bejeng ni kelima bekto kak. Sementara ngaji ini kepada kesempatan benar. Sementara ala kudusan ini kesempatan benar. Cepon ulama, anak ini kama kita ngusos sakaring tua. Anak ini kama kita adua agina karing tua. Keng mun anak ini ke ala ko ibadah tak bu ambu. Ring tua ini kebi Allah iba selamat. Amin. Jelas bu, jelas. Sampian lupa tak ngusos ring sepone sesete. Sampian lupa tak adua agi. Ini lumre saare. Mun setahun sekalian kan jelas ekenga ini keceringan foto na bodong ipasang. Ini lu merasa ari kalau pai tak ngusos tak adu aki. Keng sampian ibadah na ijaga. Bejeng tak toman tobeng ngaji Quran ikalako maloloh. Kau leben ajunan asodako adikir. Makaring sepo kak dinto salamet gara-gara ibadah na panjenengan hadirin. Apa sebab? Karena anak ni kaamal laring tua. Jadi cepon ulama mun di anak karing tua makita ikhosos akili tibi sampai ide buaki solahul aba bi solahil abna. Salamat taring tua sa ilum kopur gak dinto montro tawah ero tengku ibadan anak yalam dunya. Mun anak nga bejeng, mun anak ngaji, mun anak ngadikir cek terku betir seset gak dinto salamat. Mi tak salamat tah benar ekademi kenceran bejeng tambu, benar ekademi kenceran dikir, benar ekademi kenceran Quran. Meskipun tak khusus tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak ya toraki bi Allah ibeki karing tua mak bisa polan anak si bisa abejeng ben si bisa alako bagus gara-gara bi orang tua. Jelas. Jadi gula ben ajunan montro mas seneng ngaring tua sampun sete dek rem macarana tori ibadah jaga tori kalakuan tu sejak kalaku hadirin. Mun kalakuan tu saya kalaku dek rem madhabuna Kanjeng Nabi wa in kana khairan istabsaru bihi wa in kana syarran. Mun sampai bunga lakona anak sebeda itunya semate ni kecumper semate seneng semate gak dinto selamat. Tapi mun sampai anak beda salah ko maksiat alam dunya maka bi ring tua itu aki ilmu kubur tak bu ambu. Allahumma la tumithum hatta ihtadaihum. Ya Allah cek pamati aki nak pototen gula sampai bi ajunan ibriin hidayah kama hadaitana akati ajunan abri hidayah dak keten gula. Mangkana hadirin biasa nah coba bi sampian sambil ratorai biasa nah orang bagus nih kayak lekas sete orang seling meler kasih gue tak abid saya mati ya engki kan engki biasa nah si abid saya mati meler kesampu abid anapa ternyata lah karbi beng sepo itu akila tumithum ya Allah cek pamati aki mun tak teke ibri hidayah kama hadaitana akaditen kula kak dinto paringin hidayah. Tapi ini kebeni artinya beni apa? Oh, imun dia kena maju cak abejeng mak le tak temati beni sini kak. Mun pah tempon tak abejeng itu hebuk sampean nih kak. Keng biasa. Ternyata lakar hadis sesakak dinto hadirin. Ketika anak ala ko bagus, teng seponi keselamat. Ketika anak ala ko coba, teng seponi kesusah ilmu kubur. Mangkana di ulama ide buaki haul sepaling pokok engki kak dinto haul se ekalaku saben are dari ibadah artinya ring tua beni ihosos ring tua enten beni itu aki benare keng anak ala ko ibadah tak buambu ring sepo kak dinto iba selamat anak ajawi kelakuan maksiat ring sepo ni kak iba bejre di dalam kubur gara-gara kefokusan anak ben gara-gara anak ajawin kelakuan coba amin amin Allahumma le sebahaya makin di sini kakak sebahaya gula sering pada pak iman kak diman pengajian sebahaya makin ni kelakuan dosa ni makin campur ben cetak dosa kak mun padang dosa gula ben sampean alako aroma dosa mik pola macam istighfar lekah makin ni kelakuan dosa campur hadirin ben kelakuan cetak dosa bitan gula makin ni kebela mak le gula ben sampean selamat ki mak le gula ben sampean tak nyumbang ruwet ke beng tua sampun sete kebela kelakuan dosa napaan seekalako dan gula sering mangki kelakuan ni ampun tak ikir setusa. Yang pertama tar kampuk rek lu. Perelai ko.
Apa nih saya beri? Buk. Buk. Pangken ni ka osom ring bini ampo matawan obu. Osom tak osom? Hadirin, ini lemah tau obu ni kah? Berde sila karta akodungan. Berde sa akodungan kin obu ngi luar. Berde. Ah, ni kan ni. Hadirin, tak langkong. Ten kulit akan dihukum. Ten kulit beri niat nyinggung sambian punten. Ijak ni ka pengajian. Mek bola apa kebenaran itu oro? Itu oro sambian selamat. Tak itu oro ya tak apa-apa. Jak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan. Ya mun kubur ne pa bolong tak kompian itapol hulan ro sake. Unta e bolong lagum dino ko mengki. Tak etoro tak apa-apa. Ya gule etoro e kabinem bian bi gule. Ya mun gule toro ka tak e kabin. Langut tiba e mayu kok mule toro mun ta. Wah hai kok. Unjuk rasa nih kan. Norok kapi. Ya tak yabi bu. Yang jak maju dia telok iki bu biko dai pak empang se Roma. Gidang-gi lek gidang-gi. Hadirin, obu nikah. Tore. Obu sampean ikun tengki laku. Kula ka orang tak tahu. Obu ngetok pa tahu ke kula. Kula ningali obung sampean semar ikun teng ni ka hukum haram hadirin. Ben yang cam neraka sareng ajunan Allah. Karena dalam kaidah fikih wa kullu ma haruma nadhuruhu ittisalan haruma nadhuruhu infisalan. Mun ketika asampung iceling nikah haram, ketika apesa iceling hukum pakun haram. Berat tak berat hukum ni? Pon. Ki laku obung sampean ikunteng, etik kula obung haram. Lemah sampean bi kula ikabin, halal tak halal sampean? Halal. Napa boleh karo obung sampean? Makila obung halal. Ya kesokan kah? Lekan mereka kabin kah? Lemon mereka kabin ni kah mulai dari obuung sampai ke obuung. Apa? Ada nyampit obung saya boboy kok. Sapaan di anak mereka? Ada suruh mulai kada, ada bahaya ada. Obung saya boboy kok. Panitia apa mulai kada panitia. La haula wala quwata illa billah. Payam mbok mulai nak dekian. On, perhatikan. Ki lakuna obong sampean ni gunteng buk. Ya patau ka gula haram obong sampean. Lemah sampean bi gulay kabin, sampean halal. Keng sampean makil halal. Obong sampean sa ikunteng gila ki laku pakun haram jeling bi gula. Apa sebab? Karena obu kak din tu sa apa sadari sampean ki dalam keberadaan haram. Jelas? Pahde remah makin seobung cekak pahiu patau mandiman. Cetor kadang aku odungan, keng pah koncong obung ki nganyo di luar di. Mana kodungan seletaki obung ke dalam riu. Menerai raga kapi. Tanutin. Itu ini jak ni pengajian kak. Mun bah bade sing ngocak cak unjeng ki ya masake, cak hula tukang becet. Pecet je sakit keng muni je kaje ya beres rogen ambia. Yang kijak gula perlu madepak. Masalah keng urusan etoro hadirin make hulil yasin. No, liala ko tusang ki. Keng mun pangki jak ni ketusah. Ya Allah. Sini gala. Karena kadang obung katon koncong tok sering gula mangki aku odungan ken obung bede luar. Bede apa tada? Itu lihat bede dalam you. Itu kok kabir tadi mi dia bede luar apa. Tulan. Enggak perlu beda pajak ni ke pengajian bu. Cak ni ke pengajian. Masalah yang canggih puru urusan etoro tak etoro engki napa boleh ku. Lahu lil yasin. Cak kanjing Nabi tak bisa sama Islam Abu Lahab. Engki. Nabi nu tak bisa sama Islam Kanan. Cak pun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah mari sepenting kula mari madepak king insyaallah mun lamar pada pak ni pendenan. Amin ko bu. Wah cengeng. Bah tak kitip sekali deki pa jatuh cinta kakeknya. Adalah kurang seperapat, mayu. Leno. Es. Isa ambu sa apa bu? Jai pa Maria gelu mayu. Aku lama kayak jompo mun tak tege mari tak turun. Benih pengajian kak, mun tak tege se.
Mun tak tegas bahas lestari gula tak kira ambu sini gula. Marang nyempung boleh ke kemarin. Hah, bahaya nih kakak. Nah? Sabar lek raja ganjar dekat kayaknya. Korja kemi dah. Bang ngeter aku melak dia. Iri siku ni bisa aku mas makan kok. Selama semak pagi nyempit gitu. Ada tak tega gula kanan kan. Macam lander kembang ke gula ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdua buk, sambian, obuk. Nomor 2 gula sampai mangki. Nika tusah tapi tak ikhlas hadirin. Sesuai dengan kanjeng Nabi ketika peninggalan ketika Isra neraka. Kanjeng Nabi bahadabu sinfani min ahlin nari lam arahuma. Beda 2 esena neraka. Sengko je setia tak tuman ngatela. Itu mana kanjeng Nabi tak ada yang neraka beda. Napa zaman kanjeng Nabi? Pertama, nisaun kasiyatun nariyat. Reng bini akalambian keng pada ben saya bengkang. Cang kanjeng Nabi tak ada, itu mana kanjeng Nabi tak ada. 2003 lekor, 24 lekor, alhamdulillah pah umber lejing kan. Beda lejing. Sepah sok. Entek gelok. Tak gedentek dia. Tono tina pong temu ingat sih tengah. Entak seni kampian tak deki. Amun sampean semale repot ke dia tak kira beri. Mun kula kan aman semale. Hari bahaya reka. Pah seken. Ya Allah, pah sengang kuibak semua lempo. Haram ingat lontong banyak gelu berseru. Wah, alat tu ke atas alat. Cagelak kaki saya kocak dia. Wah, alat tu ke atas alat tu kayak Kule Benggalan tu mana sepedaan motor, bah beri sepedanya lep sepeda fiction. Sebi ini aguncing, kelampi ketat, celana ketat, kelenun, selebaran nyelpi keluar hadir. Haram kule sa sepedaan ibu dina de emak angkok de cangkula. Melak padeng bengkong jia. Mun metu mekening tabrak bengkong de cangkula. Kule mikir cang, ari cangkula karo kule nyalep penyuluwet. Pikir boleh eman kan. Cek kule norm. Kula normal bu. Tak usah aku, lebih kesampian. Lebur nama tak lebur? Hahaha, kok. Tak lagi nampian senyempitnya. Lebur sampian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas bu? Ngalekan temangkin. Mereka kelakuan haram. Saya ikhlas sejak haram. Ini kan bahaya hadirin. Orang ala kau tusah, king aroma sejak tusah. Ini kan tak pati bahaya. Karena ki beda ingkara ate, ki bisa minta sapora. Aroma sakasta, ngaku jak salah. Sepaling bahaya ni kemun ala kau tusah. Tak aroma sejak ni ketusah ni. Ini kan sejak bahaya. Tak langkong ibu dah bagi. Arokoan ni masjid. Harang. Ini lo apa? Jadi kan ni pengajian. Ula perlu madepa. Etoro engki tak etoro kuburna tak apulong benengko lo apa? Arokok masjid ni kehukum haram hadirin. Cepon pasera. Sambian muntro oni kata kau tak yakin masa haram merokok masjid. Beri situng kitabnya mana Fatawa Ismail. Dalam kitab kak dintok Dabuna Syekh Ismail Osman Azan Al-Yamani. Reng sepone saya Muhammad. Saya biasa kak kantor saya Muhammad. Reng sepone saya Ismail. Banyak fatwa-fatwa beliau itu dikumpulkan dalam satu kitab namanya Fatawa Ismail Osman Azan. Dalam kitab ini secara jelas buaki bahwa arokok masjid kak itu termasuk istihza ihanatan lil masjid, termasuk ngintengaki, termasuk nginada ke masjid ben hukum haram. Bahkan selebih sara pole eko betere mata ala suil khotimah, eko betere mate tak sangu iman ben Islam. Jelas? Makanya tak langkong dan gule man gak diman beda acara hadirin dan gule ngebele acara Isra Mi'raj, acara Moloten. Nek aslinya selangkong saya lah karena masjid ni kecil sampai beri orang. Selangkong saya, para kiai ben semangki langkong saya mun beri tempat lain beri tempat lain. Kan deki ya bah tak arokok aja dengan telur jam kak. Lekan engki makanya kak kam aja abe arokok sini kele. Teti mun nyalaki sa rokok, mun nyalaki sa rokok ni kan kijak dengan parlo rokok bah tak arokok ada rem makan sini.
Pah telo cemero cak rokok. Situ ngerokok ya rokok kabeh selain. Jadi tak langkong hadirin. Arokok masjid nikah. Ada masjid oleh. Sepenting tak ngotore. Tedung masjid oleh. Korja aja ilan. Kiong kuan. Karena jahil ni kan najis pun tak abentalan. Jahil ni kan berdua kak. Berdisi dari otak, berdisi dari tabu. Saya di otak nikah. Soceh. Saya dari tabu. Najis. Napa gitu nak? Mun si tabu ni kebeceng. Di mana dengan jahilan roh? Ya berarti najis kapir roh sini kelo. Secara jadi arok masjid. Kak di mas tak oleh. Dalam tak oleh, yampir tak oleh, kondek dia tak oleh hadirin. Karena ada kondek ni termasuk harimnya mana? Harimul masjid. Harimul masjid fi hukmil masjid. Tak langkong seborah. Dan kula benih niat gung singgungan punten kak gi. Tahu saban, hari gung singgungan. Benih kak benih nyenggung. Nabraknya mana mereka? Mun nyenggung dia didik ru kak engki. Engki kula perlu madepak hadirin. Perlu madepak. Anapa? Seni ke benih pak. Weh, holil cema soce. Benih kula benih pak kutumpian pak cak rokok. Seten punten ketika ampian arokok masjid. Ya Allah dosa hari kana. Jadi mulai nak. Ya Allah sepora aki ya Allah dan gula arokok itu lima ajunan. Nek saya kabar lo. Jadi benih pak rojok dosa sekali tak bisa kak meniro tak dosa sekali. Cek menungso kak. Engki menungso no bisa. King mun oning cek dosa pak. Kastah. Ngatela ada ngerokok ate ingkar nih kalau nikah saya kabar lo sebahaya ngatela ada ngerokok ate tak agar terdosa nikah ar-ridha bil maksiyah ngatela ada ngerokok masjid ate tak ingkar maka saya ngatela pada maksiat hadirin salah tak noro arokok tibi noro dosa makanya perlu berdepak jelas jadi mun arokok ya tori keluarga lu arokok luar mari arokok tori ongke boleh ke masjid sini kele jadi umpama beda acara di masjid mungkin pakun sebuah masjid saya beri pengumuman tak langkong esoon tak arokok di masjid mana bikasokan arokok kami sediakan ruang merokok beri tempat semua jauh nikah untuk ruangan merokok jadi dekik sedang masjid mun arokok keluarga lu abeli boleh senikah mungkin tempat talo memungkinkan isabe tempat lain kapi jelas mak bakso sapan beb nikah sampean on dan nak boleh kok boleh bini aneh kok ya kan ten buk bini laki dekik dan nak boleh kok apa enten tak sih ya tak boleh lagi on buk oi sering gula mangki gula neka gula saja aroma namun selain tak oning biasanya bukan buk neka ketika pengajian amponyo suwe enyak banyak goreng aja hahaha kakek deh buk kula tempo na acara mas ni kak pahi bebe anang masa kula bidatu hadirin hadirat muslimin bekanang otak kula bidatu hadirin hadirat kananten hadirin ya dai hadirin hadirat kula depak karo maju bakun kere pikiran alhamdulillah cak dengan tak nyari king yang kak ego cak gelak benih tak oleh nyosue mangkana tak sosok na cak anang bian nek nangkin nyoso sebe Roma tak mungkin ya to de sosue kan sampean ngibe benemben cak terkadang ipa enggak alaben coba der lah cak buka aduh cak lekero ego benih urusan tenyeng kerok ribuk saya ngabes di benih mahrumah sambian jelas makanya Sayyid Abu Bakar satu nang kitab I'an Adabu likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun setiap barang geger pasti beda orang nemuh setiap barang bekas pasti beda pasarah cek tengin-tengaki bulan sekero mun setenyeng tade make sekero pada oning reng Papua sambian Reng Papua ini kebernakola yang dua buk, situng celeng nomor 2 cek celeng ken makilang celeng reng Papua ini kapajula ke kapi, mak bisa apa jula ke kapi celeng celeng, ada boleh, hadirin, ya tore, yung suwe, mangkana pah muli jam bian tempo na pengajian, keng topuwe. Rekep sebab gede lempena. Mun itu apa yang anang sampean ni nangis, maka sampean adep kau reng laki. Jadi mun reng laki kan tuh apa yang ngau adep dia jaga lu sesuai adep dia jaga lu dia buk.
Ten kula tak larang nyusuwe. Mun larang nyusuwe derem, macam dengan nika kudu nyusu anang. King cek papadeng ka Al Mukarrom ben kang kok ribu. Mare kan ni serre. Ini tak nyusu. Yang kimun susu enten mun susu ni kan enten tak tan. Senyusur. Oh nggak boleh panakan susu dia. Pegel kan nunduk dia kan sering nyusu oh nggak boleh ya mi lebu dia kan. Oh dia paham mbak gula ni kakak tu. Tak langkong anu ki gak ni kakak gula deki. Gula mun mulai tak langkong cenderung mulai gelu ni kakak ni. Tak langkong jaga. Ada kok wah nabang deki ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 5 menit. Jika saja mau pidato ibu. Korang nguncang di ibu. Hai foto-foto ke sini, iki ngalia ke sampang marin gun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbi Allah ibu selamat. Terbi Allah ibu bercerah. Amin. Bapak Ibu hadirin, saya mulja'aki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Beli dan nak boleh kok. Kak, mari siap boleh deh. Kan mari. Dan gue sering mangki hadirin. Biasanya beda orang ngubengi ajem dari pasar ajem pote. Ini kepah etali ebeng-beng kateng ke sepeda. Ini ke gula akan dek bengkalan tak langkong lu akan dek kanto bulan saraan je pun. Gula akan dek bengkalan. Ngubengi ajem pote hadirin. Etali ebeng-beng salah tali nani kini rambut Hongkong bro. Rambut apa nyaman? Ini rambut Jepang yo. Pakateng ke sepeda hadirin. Tor kadang sokona ajem mak tepak ke mesin nih bebe. Tor kadang ibu-ibu diberi ikaju ikan to ajam lemak. Tali ibeng benga kapi. Sokona ajem kita gersot ke aspal. Tor dicoba ke ajam hadirin. Mun pah kuleban sampian seetang tangi tali ezani ke derem kira-kira. Taking pulan ajam tak tahu sing ngocak agak. Taking pulan ajam ni kata bisa akan hadirin. Cak maki amunya keok pakun. Padahal kesaking guleban sampean tak ngerti. Mana kedok. Pakun tak nagrena. Sake pakun. Aja mak apa suan. Pate ego. Keng bulan guleban sampean tak ngerti tak ngiding. Aslina aja menini kesekocak. Tor kadang kapan masakan pangki kan cek kan tonu beteng. Ikan tuna lokah. Ini haram hadirin. Ini termasuk ta'dzibul hayawan. Ini nyiksa hewannya mana tak oleh hadirin. Mun ngandok terbaik mun enyame nyiksa ni haram. Padahal kalau kenging pasane katerine berbur. Ni haram pulan enyame nyiksa. Pada remah ajam seetali ebeng-beng pakateng. Paso kontor kadang tepak ke mesin. Panas. Paso kontor kadang berdisi ngeliat ke aspal sampai lokah. Pah beng-beng kontor kadang sampai beteng. Berdisi beng-beng sampai potong. Sore. Sabar, gula tak akan dek kantu nih hadirin. Keng ten gula perlu madepak nih kak. Sampian mungkin acara na semak, ngubengi aja mangkin palu dikit lemalem. Ngibeto di beli pasar to dikit bemate naga Roma. Mungkin tak iki di pabagus ngiba aki kerdus sini gala. Terus pakon bedesak sampai nang kitab fikih nih. Kebi kanjing Nabi pakon mun nyam beli ajem, rojak beli ya ting ajem seodi. Arapah aja ge perasaan ajem sing ngatela seodi ria. Ini kenyaman hidup berperi keajaman. Nyampli ajam ni kalau eroja papadeng ke ajam si odi hadirin. Di dalam syariat nyampli embi ero pangaleng embi segi odi cek pangatela. Masa guluban sampean pahe tang-tang. Bede kaknya. Jasa kasa kak. Keng tori lekuk mungkin bede tori obah hadirin. Ten gula tak langkong lu akan dek kantoh. Ten gula akan dek bengkalan. Mi ke boleh kantoh. Takut kantoh capok pada ben se bengkalan. Meni kantoh gula tak ngoja. Jelas. Terkadang teguh celeng, terkadang sampai loka kak. Dek rumah kak sejak lebetan pakai pakateng jauh belum 3 kilo, pakai tali keni sampai loka nih kak. Tori dek rumah mun kuleban sampian. Kanjing Nabi nih hadirin rida nih, ani rida nih kan nih.
Mun saya cetak sa imam menyaman. Rida ang Kanjeng Nabi ni kasitung bakto teman dungi koceng. Dungi koceng. Kanjeng Nabi asolat rida ni kay kaparlo. Rida ni kata ekala atau koceng ni kangiding hadirin. Ito kilbi Kanjeng Nabi. Sa dungi koceng apa kun tak ngiding saparo nabi Kanjeng Nabi ikiba asolat. Mangkana ito buaki Kanjeng Nabi ni ka'arifku bil hayawanat tak cuma ka orang sampai ke hewan Kanjeng Nabi ni ka ngastete. Mada remo kuluban sampan paheteng-keteng ajem ni. Jelas sih. Ni kagak perlu beda Pak hadirin japon ki buru. Mak le kula benajunan bi Allah selamat teri selamat kafi amin. Dan nak boleh. Nyaman nih kok. Buk. Oi. Tak langkung. Dan gula sering maki hadirin. Biasa na orang akal bekal ni kan poi guncing bi bekal lagi. Gula lo akan rekan toh. Bekal bini guncing bi bekal laki eki beka acara eroman andi acara eki be guncing telasen ekoni. Tak langkong kak, buk tak langkong ki. Mun sampian andi putra bini, apa kalan benoreng laki. Pah telasen iyon cembi bekal laki. Terongin cema alek pak, terongin cema alek mi. Iki be compok beda tero oni ngaka bekal gula. Jawab bi sampian, encem jong, jangan aja bekal kake. Keng kake kala mulai ka ada dekik bekal kake mak le etraki bi alek bi tretan nasenika. Ya tori pencem cek bekal lah hadirin. Keng cuman cek kiba aki ka bekal lah. Masa aku depan sampean takir pikiran gak cari ngantek kos epotorok ke koceng. Mak bisa tenang sampean. Dan jodoh nengak adin nari yang kau turun. Ada sekejap irdim deh. Cagila grup kakek le. Cak gelem. Pada soro entar cak kon bekal sampean ya tore. Ini kata takram nyaman soro entar. Keng mon kabakal cendra guncing hadirin. Tak usah orang ngobu pau boy kak mangkene becek, leku becek, dumalem becek, parak midden becek. Kapan masak burbur teh? Benikah haram hadirin. Nikah haram. Pak boleh ngocak. Ya cak dengan lo iki bawa dua enria jalan tempat umum banyak orang. Keharaman laki bini ni kebeni cuma masalah khuluah tapi ikhtilat. Tetih lain nengwak duaan mak tak nyeting haram. Oh tak apa mak banyak orang mun petenah nyeleke haram kia. Bujak setrum santang. Ho ya kok. Jelas. Jadi ku leko tak langkong mun beda bekal ngin cemah. Ya to iki benak kibe. Cetor kadang mun dicompo pai kibe ka Somalang bekal laga. Pai kibe ka camplong, iki beka jadi. Kala kun telasan. Mungkin ka parlo bekal beda acara kon. Ya to re kon sini kele. Bekal sing ngon. Ikeng cek guncing aki ka bekal lah. Toro aki bentretan si bini ni kele mak le guncing mak le terakhir kas. Jelas ki. Nika perlu beda pak. Nika mangken ampun letak pangkiho ko maka. Nanya ku halal nika. Ini masyarakat. Makanya gula perlu beda pak. Antir bi Allah ya selamat hadirin. Terbi Allah ya baca. Amin Allahumma. Jelas ki. Ben boleh tang le alek si kita bekalan le tak langkong le. Mun bedereng laki ngucak libur kesampian. Cepah lajani puntil punan, cepah lajani video callan. Mun bedereng laki ngucak libur kesampian, kocak senikah. Kak, mun sampian lakar libur ke gula penta kering tua. Tak usah ki amun temon, tak usah ki abun tilpunan, tak usah ki video callan. Mun gelem minta ongku berarti lakar niat bagus. Keng mun tak gelem minta karo ngucak libur, pret janda kalakal lele. Reng laki je nakal kabi kecuali engko. Ada bahaya lele. Terima Allah berselamat. Amin. Terakhir, lagi bini kapi terakhir nih kak, ampun guna. Perhatikan, sekejap lagi gula ben sampean masuk ke pilkad, pilpres, pilkada, pilkabe. Ilain pilkada ben pilkabil, mun pilkabil nih kakak, mun lopah teti, mun pilkada nih mun teti. Pah yokom kok deki deh.
YouTuber sensor nih kah? Pil kula ban sampean kula ku masuk ke pil kula tanya. Kasih laki ke si bini, biasanya jempoh mun lara para pilihan sini kah? Banyak yang adik beri napa tak banyak yang adik beri? Kula tanya ke sampean, mun sampean kula ku iberi, galak napa tak galak? Sip. Sip. Ini ada memang kan. Cak dengan ngeco akin teko por bahi julu aki tak galak. Jak biasa ngeco, yang bulan kenang nalo itu mau bahi julu aki tak galak. Bener? Hadirin, benih karo jempoh, benih karo pamekasan, magi Roma kak, bo, mau ditanya aki, milih siapa deh? Ya tak nuru acek nuru atekos, tak nuru aseket nuru asatos. Saya tuwe tanya aki, kakinya tu ada ku ba, ya mun beda tongkat dah cong, tongkat ya setong seket, tongkat. Oh bodoh saya tak nyutu, minta nyutu deh. Ya cak dengan kau tak pemilu jong. Minta pemilu, kelak cuman pemilu. Maksudnya tak pemilu. Ya mun tak pemilu. Hadirin, kula ngabada. Hukum maring adik beri untuk epele, hukum maring adik beri untuk esotu ni beda dua nang kitab fikih. Sepertama, halal. Jadi abri ni halal. Mak bisa halal. Calon na mencukupi syarat, calon selain tak mencukupi syarat. Abang mencukupi syarat. Selain tak mencukupi syarat, abri pese. Abak si mencukupi syarat, mun tak abri pese, tak tetih. Pulan selain abri pese. Maka si mencukupi syarat, oleh abri pese, tak haram, halal hukum. Jelas? Keng senarem makuluban sampian ada halal lah haram kapi hukum. Oh apa hahaha. Tapi baik seabri haram, baik seabri halal, senare maho ko mapakun. Ya korla jelas sama ko matina. Ang dak remar eko. Aduh, melabi banyak. Hadirin, perhatikan. Dak remar cara namun pahi beri. Ya perlu tak langkong kak. Nika takut sebada pak orang gula. Aslina pada pak. Aku tu pada pak je nika hukum kak. Cak ni hukum gula perlu mendapat tak langkong mun sampean bahong abugung singgungan jika nak bahasa nak kasar gelu. Engki cak gula niat ten gula beri niat nyinggung, gula pilih tu senek benih keng pesanan ada kiai semesen benih, keng bulan mangkeng bung tempo nah tabang ki ben ngak nikek gula mada apa ah. Mik pula titilan jalan gula ben sampean selamat. Cak udi sekejap hadirin. Gula pelambak ben sampean tak beri kayan ten ni kau di sampai mangken. Pak mangken margana sekejap buju bah tege mati gula ben sampean. Senere mah hukum apapun haram. Terus dak remah gula ben ajunan mun ibri. Tak langkong. Sampian mun ibaring iku leku pala kala eng pertama tak langkong senga obeng ni kecek sampai masuk ke tabu maksudnya bunyi pahikol pahayon tal iban benembian ki burusnya nih jadi ki burusan gila ji bakun cak ke beli beras, cak ke beli minyak, cak ke beli capi, cak ke beli buja, cak ke beli cuko, ke beli rokok emang. Oleh, ke beli rokok oleh, kau cak ke beli korek. Jadi rokok tak oleh somet. Cak ke beli kelampi bu, mana ke beli kelampi deki iki bak abojeng. Apa nak boleh pak? Beriin kaos, beri kelampi bah yang kuya bejeng. Bukan bade beri kaos. Bila bini campur aku yang kelampi caleg sampean. Buk. Kulis semata ju pikiran manda eman. Bini aku kelampi caleg. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos di bawah ini. Apa cak gopak kaki saya kocak dia. Dia gila boleh deh. Mbian sak anji gila aja. Bukan tak kau pasal sambil tengah laki kak tak kau bah boleh etapur di budi. Dak remah carana. Mun ibri kala hadirin. Terus acak long bolong tan. Kaki melo kak, melo. Kaki melo buk melo.
Ayo papolong yuk. Pada malik. Kau beli semen pengecor jalan juga. Kau beli batu toko tabunan kujur. Kau beli batako. Ini masih leduk jalan masuk konsam. Leduk. Kau beli batako. Nabang aman hadirin. Kala. Sapora. Makai gula mari iyan tari ke jompo ka. Iberi gula jompo. Iberi iyan tari ke jompo. Mohon doa kiai. Mohon doa. Oke tertekak hajat. Sini kan gula. Macam apa boleh. Tertekak hajat. Terbi Allah selamat dah. Peleman. Pak culu amplop. Itu lah mi gula. Cak dengan jeling cek teh. Pesak. Atapok katusan nila kabangi. Haram cak tebelai kalah bi gula. Iya pun tepes ke beli batu tak oleh. Ke beli semen oleh ning dua. Kayak nampak bi gula. Keng jak sekian 10 juta bahkan bisa pengecor geledek ka rumah ka. Keng pes. Bon punten lah no bi gula. Iya ning didi. Tepes gelu. Ili ke beli deki tak cukup. Masa bi gula pakai nyala lagi negara ini. Keng jak sekian bah tebel 10 juta je nong bi gula bu. Banyak hot megiting Roma aja nung pengecor jalan. Jelas. Dan gula keng niat mada pak hukum Allah hadirin. Semoga kau leban ajunan paling hidayah bisa ngamalaki. Tak langkong beni niat nyinggung punten. Buk tak langkong takok gelak beda bahasa gula se yang kup menyinggung sambian ki. Lakar sengaja singgung bi kok bu. Mantap. Terlebih Allah pada selamat mangkana tori jaga keharaman nikah. Tori usaha ngalaku toat nikah. Mun toat ikalaku haram ijawaki. Ring supaya kau ajunan sesete selamat bi Allah. Karena setiap kencerna anak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid manter pada tetilan jalan keselamatan. Amin Allahumma amin. Sejam lebet 10 menit. Ki korang cek lebet 10 menit. Korang. Mayu mun korang. Siapa? Pon sekak dintoh. Sapora kak ki. Beda bahasa saya tak pantas, beda bahasa saya angkup kasar. Ki punten tidak niat lain hadirin keng niat mada pak hukum Allah. Mik pola kau leban ajunan pada selamat pada pecrah. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la'iba fihi wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.